नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। तुहंद सवाल तो सन जवाब प्रोग्रामुक ब्याख शुमार हेत छुस बह तुहंद मेज़बान निसार अहमद सोफी बेय एक लट तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। आज तस वारियों दोस्तों सवाल सूझमत तो हस्ब दस्तूर कर कह सवाल मुंतखब अज़की नशस्त खतर। उम्मीद करान सन यह कोशिश तो सन यम जवाब इन तुह कुन हदस ताम पसंद हरगाह अत मज कह कोताही रोजान तथ गि दरगुजर करन। यह सन गुजारिश बे हरगाह तुह निश कुन सवालुक सानि खोत बेहतर जवाब आसि तुह जहनस मज सो अस त सोजान लिखित देव सनिस इल्मस मज त गि इजाफा अस रोजो तमि खतर तुहंद सठा शुक्र गुजार। तो इब्तिदाहस मज वे सवाल चोरमुत यम नशस्त खतर यह सूझमुत सईद इरशाद अहमद यम नाव लिखान। यमो ज़-3 सवाल सूझमत अस। गोडनेथ यमो अख शार लिखमुत तलबन वजदन यम हदीस जानन। यह तलबन वजदन क्या गो। यह शमस फ़कीर साहबन पन्निस अकिस कलामस मज वर्तोमुत तलबन वजदन यम हदीस जानन। यह दपान यह हदीस कुदसी। अलबत्ता ये नज़र दिवान अहदीसन यम जन बज 6 किताब तिमन मज यह हदीस शरीफ गसान नजर अस कह। अलबत्ता कह लिखान यह इमामी गजाली रहमतुल्लाह अलैह तिमो यह पन्ने अकिस किताब मज दर्ज कोरमुत। अमिच अबारत इत पाठ यानी यह असली तलबनी वजदनी। खुदा सब फरमावान ये मेन तलब कर यम बह छारनच कोशिश कर तमी हसा हेकुनस बह लबित या सुई हसा हेकि मे तान वातित। यह अमुक मफहूम। हालांकि यह वारिया बोड़ हदीस मुबारक। अम पत अत बेय इबारत थोड़ा बहुत कर बह बे अत हुरर। अम पत खुदा सब फरमावान यानी गोड वनान ये मेन तलब कर यम मे छारनच कोशिश कर सुई हसा हेकान मे लबित या प्रवित। तम पत खुदा सब फरमावान यम बह लोबुस सुई हसा हेकान मे पत पछानित। तम पत बे हना इबारत तम पत खुदा सब फरमावान यम बह पछोनुस सुई हसा पत मे सत मोहब्बत करान या मेनिस अश्कस मज गसान गिरफ्तार। इथे पे वारिया बड़ इबारत अमि हदीस मुबारक हेको न सोरे यतनस बयान करित कि अलबत्ता यम 2 लफ्ज अत मज वर्तवित अत शारस मज तलबन वजदन यम असली तलबनी वजदनी। अमुक मतलब कोर मे गोड़े अर्ज ये मेन तलब कर यमिस मेन चाहत या युस मे छारन द्राव सुई हसा मे हेकान लबित या प्रवित। बे तुह ब्याख शार लिखमुत कंद है मिलवख अत कंज पविस जह त नो चलस गंदगी। यह तो शमस फ़कीर साहबन शार। अत मज तो यहां जानन यह कंज पोव यह क्या गो। इत पे जन नबर बनावान सह देशी शराब इथे पे ब्रोह काल सानि कशीर मज त बनावान अक किस्मुक सह देसी शराब तथ वनान कंज आब। सह दपान इस जन बतस नेरान अनम सह बरान खुम्बस तो पत कित पे क्या सह बनावान। अलबत्ता यथ बानस मज सह थवान यथ मटस मज सह थवान यानी सह कतरु मठ बोड़ वन तन गामन मज तम मौजूद तथ मटस वनान कंज पोव यानी यथ मज सह कंज आब थवान खुम्बस भरित तथ बानस वनान कंज पोव। तो शमस फ़कीर साहब अत मज फरमावान यानी अत कंज पविस यथ मज कंज आब भरित अत अगर
कांद मिलनावो मदरेर मिलनावो अत नसा चल न सह चौकेर या युस मुशुक फक तथ नसा पे न कह फर्क अलबत्ता तम कत कुन मुशाहबत दिसमज या कस कुन लगित सह वनान या अमिच मिसल तम इथे पट बयान करमच कांद है मिलवक अत कंज पविस जह नो चलस गंदगी यानी अत कलामस मज वारियाह इस मिसाल पेश करमच शमस फकीर साहबन तो माने वन अत कंज पविस पव गो सह कतरु मठ यथ मज सह बनावान या यथ मज सह खुंबस बरान बेचु तह 4 लफ्ज सूझमित हालांकि यम शमस फकीर साहबन वारियाहन पन्नन कलामन मज वार्तमित तो मे अमि ब्रोट अकिस प्रोग्रामस मज यमन चोशवनी लफ्जन माने अर्ज कोरमुत तो बह कर बे येतनस अर्ज तुह लिखमुत तुरया सुशप सोपुन तो जागरती अत क्या माने गोडनुक लफ्ज अत मज जागरती या जागरत या अत वनान जागरती त यह गई सो हालत यथ मज इंसान बिल्कुल हुशियार बेदार तथ हालत वनान जागरती या जागरती तम पत ब्याक हालत तथ वनान सुशुप या सुशुप्ति यह ब्याक हालत यथ मज शेंगित खफ्त या बेहोश यानी गोडनिच हालत गई जागरती यथ मज बिल्कुल होशन तो हवासन मज बिल्कुल बेदार तो ब्याक हालत तथ वनान सुशुप्ति या सुशुप सो यथ मज निंद्र मज या शेंगित तथ हालत वनान सुशुप्ति यथ मज कह होश पानस तामत कत पे क्या पेमुत तो तम पत ब्याक लफ्ज सोपुन सोपुन अथ निंद्र मज ख्वाब यथ वनान तथ वनान सोपुन यह निंद्र हजी हालत मज यह ख्वाब अम पत ब्याक हालत तथ वनान तुरया यह सो हालत अत मज न सालिक पूर खफ्त तो न पूर बेदार यानी यह मजिम हालत अत मज न यह शेंगथी तो न पूर बेदार यस अत मजिम हालत तथ वनान तुरया तुरया अवस्था तुरया हालत न अत मज इंसान पूर खफ्त तो न पूर बेदार तो यम तुहद क्या सवाल तम पत ब्याक दोस यचान जानन सलीम साहब यम पटन पे राम तो दिलाराम अत पे त्रो थोड़ा बहुत रोशनी राम क्या गो तो दिलाराम क्या गो राम नाव अगर तुम हिंदन मज वो यह बोड़ अवतार यमिस रामचंद्र वन तमिस तु राम नाव अलबत्ता राम लफ्ज़ माने या अत नावस माने यह बिल्कुल नरम हलीम अमि राम लफ्ज़ुक या नावुक माने बिल्कुल नरम मिजाज हलीम यिथ कन वनान राम सपदुन वारियाहन कलामन मज इथे पे वर्तावन राम सपदुन यानी ताबिया रोजुन पन्निस माबूद सपदुन ताबिया मातहत गछुन तम सिंदन हुक्मन रोजुन ताबियादार या वनान राम करुन ताबिया बनावन मातहत बनावन इथे पे राम वर्तावन अलबत्ता ब्याक तुह लिखमुत दिलाराम यह अक्सर वर्तावन माशोकस युस जन मानियो तुह दिलस शहजार दिलुक करार यमिस वनान कशीर पे सह म्यानि दिलुक करार म्यानि दिलुक शहजार तथ मानियस मज वर्तावन दिलाराम युस जन दिलुक करार दिलुक सोख दिलुक सुकून तो ज़्यादा पहम वर्तावन माशोकस तो ब्याक दोस्त लेखान वारियाह अल्फाज अमिस नाव इरफान अली साहब।
أمۍ چھُ گۄڈٕنیُکُے لفظ اَسہِ سوٗزمُت گنجہِ مخفی حالانکہِ مےٚ چھُ یِمن منٛز کینٛہن لفظن برونٛہہ تہِ معنے ووٚنمُت تہٕ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تہِ ییٚتنَس عرض کیٛازِ سٲری چھِنہٕ تِم پٔتِم پروگرام بوٗزِتھ ہٮ۪کان مِثال یِمو چھُ گۄڈٕنیُک لفظ لیوٚکھمُت گنجہِ مخفی گنج دٔپِتھ گوٚو خزانہٕ یا سامانہٕ تہٕ مخفی گوٚو پوٗشیٖدٕ یُس زن ژوٗرِ آسہِ یا ژھایہِ آسہِ گنجہِ مخفی گوٚو سُہ خزانہٕ یُس زن پوٗشیٖدٕ آسہِ ژوٗرِ آسہِ أچھو نِش بالکل ژھایہِ آسہِ یا دوٗر آسہِ تٔتھۍ چھِ أسۍ وَنان مخفی خزانہٕ حالانکہِ یہِ چھُ اصلی أکِس حدیٖثِ قُدسیَس منٛز ورتٲوِتھ کُنتہٕ کنزن مخفیَن خۄدا صٲب چھُ تتھ منٛز فرماوان بہٕ ہسا اوسُس اکھ پوٗشیٖدٕ خزانہٕ یہِ لفظ چھُ تمی منٛز آمُت کڑنہٕ تہٕ تٔتھۍ معنیَس منٛز چھُ یہِ زیادٕ پہمتھ ورتٲوِتھ سانٮ۪ن صوٗفی کلامن منٛز بیٛاکھ لفظ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت صوتہِ سرمدی کیٛاہ حظ گوٚو یہِ چھِ اکھ آواز أکِس سٲلکس گژھان سُہ لوٗکھ چھُ وتہِ پکان پکان تٔتھۍ آوازِ چھِ ونان صوتہِ سرمدی اتھ آوازِ چھِ امہِ مزیٖد تہِ بیٚیہِ ناو واریاہ یعنی یہِ چھِ اکھ آواز اکھ گوشن گژھان أکِس سٲلکس تہٕ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت آسمانو نیٖرِتھ کیٛاہ گوٚو آسمان چھُ مٲنِو تُہۍ سرحدٕ یا حدوٗد ونو أسۍ ییٚلہِ اکھ سٲلِک یِمو حدوٗدو نٮ۪بر چھُ نیران تٔتھۍ چھِ ونان أسۍ آسمانو نیٖرِتھ سرحدو نیٖرِتھ ہسا أنۍ پتہٕ تٔمۍ شیٚچھ یہِ چھُ ورتومُت شاید شمس فقیٖر صٲبن آسمانو نیٖرِتھ ووٚن شمس فقیٖرن یعنی یِمو ظٲہری حدوٗدو نٮ۪بر نیٖرِتھ ہسا أنۍ پتہٕ تٔمۍ تورٕ شیٚچھ تورُک تورُک پیغام بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت پۄختہٕ کار پۄختہٕ کار چھِ أسۍ ونان مِثال اوم چھُ آسان یا پۄختہٕ چھُ آسان اوم چھِ أسۍ ونان یُس وُنہِ خامٕے آسہِ تہٕ پۄختہٕ چھِ أسۍ ونان یُس زن آمُت آسہِ یعنی ییٚمِس أسۍ ونان چھِ زٲنۍ کار ییٚمِس زان آسہِ حٲصِل سپدیمٕژ خۄدٲیتٕچ زان تٔمسٕے چھِ أسۍ ناو دِوان یہِ ہسا چھُ پۄختہٕ کار بیٚیہِ چھُو تۄہہِ بیٛاکھ لفظ لیوٚکھمُت ٹٔنٛگۍ تیٚلہِ وتھ کیٛاہ گٔے برونٛٹھ یِم زن سانٮ۪ن مکانن ٲسۍ آسان دارِ تہٕ دروازٕ تِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ آسان آز کلٕکۍ پٲٹھۍ قبضہٕ یِم زن شیٚشتٕرٕو چھِ آز آسان تِمن دۄہن ٲسۍ آسان دروازٕ یا دارِ پٲٹھۍ أتھۍ ٹنٛگس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ ٹنٛگ اوس آسان اکھ دارِ یا دروازس تلہٕ تہٕ پٮ۪ٹھٕ مٲنِو تُہۍ اکھ لوٚٹ ہیوٗ اَویزان سُہ اوس آسان أتھۍ دارِ یا دروازس سۭتۍ جوٗڑِتھ تٔتھۍ ٲسۍ ونان ٹنٛگ تہٕ یِہے چھِ مِثل امِچ ٹٔنٛگۍ تیٚلہِ وتھ بالکل یہِ ہسا چھِ نزدیٖک یۄس زن ژےٚ گرِ نِشی چھے دروازسٕے تل چھُ یہِ ٹنٛگ آسان یعنی یہِ چھُ امیُک قبضہٕ أتھی ہسا چھے اپٲری ہسا چھِ وتھ یعنی ژےٚ ہسا چھے گرِ نِشی پانسٕے نِش چھے وتھ سۄ زٲوِج وتھ یا سۄ نزدیٖک وتھ أسۍ ونان یہِ چھِ أسۍ تٔتھۍ معنیَس منٛز زیادٕ پہم ورتاوان نزدیٖک وتھ بالکل اکھ گوٚو ظٲہری دوٗر سفر کرُن بیٛاکھ گوٚو ٹٔنٛگۍ تیٚلہِ چھے وتھ بالکل ژھوٚٹ وتھ ونان چھِ یتھ أسۍ ونان چھِ ژھوٚٹ وتھ تٔتھۍ معنیَس منٛز چھُکھ یہِ ٹٔنٛگۍ تیٚلہِ ورتومُت یا شیخِ کٲمِل چھُ أکِس جایہِ فرماوان دایے دی تہٕ برنہِ آسہٕ تلے یعنی خۄدا صٲب ییٚلہِ دِنس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان تیٚلہِ ہسا دی بالکل برنہِ آسہٕ گوٚو دروازُک داسہٕ یعنی سُہ ہسا دی ژےٚ بالکل گرِ نِشی تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ دِنس پٮ۪ٹھ یی تیٚلہِ نسا پیٚیی نہٕ ژےٚ بیروٗنی مُلکن گژھُن پنُن روزگار ژھارنہٕ خٲطرٕ یا پنٕنۍ بتہٕ پھٔلۍ سُہ ہسا ییٚلہِ دِنس پٮ۪ٹھ یی سُہ ہسا دی ژےٚ بالکل تِم ؤسیٖلہٕ کرِ یِم زن بالکل ژےٚ سہل آسنٕے نزدیٖک آسنٕے ژےٚ پیٚیی نہٕ زیادٕ محنت کرٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت کلہِ پر دروٗدا یہِ کلہِ پرُن کیٛاہ گوٚو کل چھِ أسۍ ونان دھیانہٕ سان پرُن توجہ سان پرُن شوقہٕ سان پرُن تٔتھۍ چھِ أسۍ ونان کلہِ پر دروٗدا یعنی شوقہٕ سان پر دھیانہٕ سان پر توجہ سان پر دروٗد تی چھُ امیُک معنے
بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت مالیُن تہٕ وٲرِو اَتھ کیٛاہ چھُ صوٗفی شٲعری منٛز معنے آسان مالیُن اگر أسۍ وٕچھو یہِ چھُ زیادٕ پَہَن یِوان کورِ سۭتۍ منسوٗب کرنہٕ یعنی اکھ کوٗر چھِ زٮ۪وان پنٛنِس گرس منٛز پنٛنِس مٲلِس ماجہِ پتہٕ چھِ یہِ بڑان بٔڑ پہم گژھان پتہٕ یُتھُے نیترس چھِ واتان پتہٕ چھُ أمِس پنُن گرٕ پیٚوان ترٛاوُن پتہٕ چھُ أمِس پیٚوان بیٚیِس گرس منٛز گژھُن یتھ أسۍ وٲرِو چھِ ونان ییٚتہِ أمِس بِچارِ پوٗرٕ زندگی چھِ پتہٕ گُزارٕنۍ تٔتھۍ چھِ أمِس بچہِ زٮ۪وان تٔتھۍ چھِ یہِ پتہٕ خانٛدارِنۍ تہِ بنان تہٕ سُے چھُ پتہٕ أمۍ سُنٛد وطن بنان یہِ چھِ مِثال آمٕژ دِنہٕ یہِ دُنیا ہسا چھُو تۄہہِ مالیُن تہٕ یوٚت پتہٕ تۄہہِ گژھُن چھُو تتھ چھُکھ ناو کوٚرمُت وٲرِو یتھ أسۍ ٲخرت چھِ ونان یا ابدی زندگی یتھ أسۍ ونان چھِ تٔتھۍ چھُکھ ناو کوٚرمُت وٲرِو کٲلۍ پانس چھُم گژھُن وٲرِو رِو مےٚ پوٗرِتھ ہاے وٮ۪سو بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت دُنیا کتھ چھِ ونان نہ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت غٲبی نِدا کتھ چھِ ونان غٲبی چھِ أسۍ ونان غٲبہٕ منٛزٕ آلو گژھُن نِدا گوٚو آلو مےٚ سپدُم غٲبی نِدا بہٕ سپدُس عٲنہِ موٗسا یعنی یہِ چھُ سُہ آلو گژھان یُس نہٕ بظٲہِر کانٛہہ اِنسان چھُ کران کینٛہہ یہِ چھُ گژھان غٲبی آلو از طرفہِ الہی تٔتھۍ چھِ أسۍ ونان غٲبی نِدا بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت سیٖرِ پِنہا کیٛاہ گوٚو سیٖر دٔپِتھ گوٚو راز یا کانٛہہ کتھ پِنہا گٔے پوٗشیٖدٕ راز یا یتھ أسۍ ونان چھِ گُپِتھ راز تٔتھۍ چھِ ونان أسۍ سیٖرِ پِنہا یہِ چھُ اکثر یِوان ورتاونہٕ اتھ سۭتۍ بیٛاکھ لفظ سیٖرِ پِنہا گوٚو زیٖرو بم یعنی یہِ چھُکھ أتھۍ ووٚنمُت یُس یہِ زیٖرو بم چھُ یِہوے ہسا چھُ اصلی پوٗشیٖدٕ راز یا أتھۍ منٛز چھُ پوٗشیٖدٕ راز گُپِتھ یہِ چھُ اصلی مولانا روٗمی صٲبن ورتومُت سیٖرِ پِنہا زیٖرو بم تمہِ پتہٕ ورتوو یہِ پتہٕ سانیو صوٗفی شٲعرو تہِ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت پراگاش چھِ أسۍ ونان گاشس گاہ یا چھِ أسۍ ونان زٲنۍ تہِ یتھ أسۍ زان چھِ ونان تتھ تہِ چھِ أسۍ ونان پراگاش گاش بیٚیہِ چھُو تۄہہِ لیوٚکھمُت گیان تہٕ اگیان گیان گوٚو علم یا زان تہٕ اگیان چھُ امیُکُے ضِد لا علمی یا ان پڑھ آسُن تٔتھۍ چھِ ونان اگیان تہٕ یِم ٲسۍ اَسہِ واریاہ لفظ سوٗزمٕتۍ عرفان علی صٲبن حالانکہِ أمۍ ٲسۍ امہِ علاوٕ تہِ واریاہ سوٗزمٕتۍ تہٕ مگر تِم کرو انشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ پروگرامس منٛز شٲمِل بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ دوس یژھان زانُن قٲدری سریٖر چھِ یِم لیکھان ناو نٮ۪رمل کتھ ونو نٮ۪رمل گوٚو ملہٕ روٚستُے یُس آسہِ کُنہِ زادگی ورٲے یُس آسہِ یتھ أسۍ شوٗز چھِ ونان یا پٔوِتر چھِ ونان تٔتھۍ چھِ ونان نٮ۪رمل یہِ چھِ اصلی ونان نوٗرس یُس زن بالکُل کُنہِ زادگی ورٲے چھُ آسان مِلاوٹ ورٲے چھُ آسان یا ملہٕ روٚستُے چھُ آسان تٔتھۍ چھِ ونان أسۍ نٮ۪رمل بیٛاکھ دوس چھُ اَسہِ یژھان زانُن وانی جاوید صٲب وصل کیٛاہ گوٚو وصل گوٚو مِلاپ یتھ أسۍ ونان چھِ پانہٕ ؤنۍ رلُن عاشق تہٕ معشوقس پانہٕ ؤنۍ وصل گژھُن تِم پانہٕ ؤنۍ رلٕنۍ یا یِتھ پٲٹھۍ بٲژن دۄن یُس زن میُل چھُ گژھان تتھ تہِ چھِ أسۍ وصل ونان البتہ سانیو صوٗفی شٲعرو چھُ یہِ صرف تہٕ صرف ورتومُت عاشقس تہٕ معشوقس ییٚتنس پانہٕ ؤنۍ میُل چھُ گژھان رل چھُ گژھان مگر کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ آب چھُ رلان آبس سۭتۍ تتھ چھُنہٕ پتہٕ بیوٚن ہٮ۪کان ژٲرِتھ تٔتھۍ چھِ اصلی ونان وصل عاشقس تہٕ معشوقس گژھِ تِتھٕے پٲٹھۍ وصل گژھُن یہِ گژھِ نہٕ فِکری ترُن عاشق کُس چھُ تہٕ معشوق کُس چھُ تٔتھۍ چھِ اصلی ونان وصل بیٛاکھ دوس چھُ اَسہِ یژھان زانُن عبدالمجیٖد صٲب یِمو چھِ زٕ لفظ سوٗزمٕتۍ قبض تہٕ بستہٕ
یِمن کیٛاہ چھُ معنے قبض چھِ أسۍ وَنان گِرفتس یا یُس أسۍ وَنان چھِ لمُن کھیٖنچنا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ زن وَنان چھِ تٔمۍ ہسا کوٚر حضرت اِزرٲیلن ہسا کوٚر تٔمِس روح قبض قبض چھِ أسۍ ورتاوان یُس زن لٔمِتھ چھُ یِوان کڑنہٕ کھیٖنچ کے یتھ أسۍ وَنان چھِ تٔتھۍ چھِ أسۍ وَنان قبض بیٚیہِ چھِ اَمہِ علاوٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ اکھ قبض بٮ۪مٲرۍ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ بیٛاکھ لفظ لیوٗکھمُت بستہٕ بستہٕ چھِ أسۍ وَنان بنٛد گژھنس کُنہِ منٛز پھسنس یا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ورتاوان چھِ لب بستہٕ ٲس بنٛد کرُن پنٕنۍ وٕٹھ تھاوٕنۍ بنٛد یا چھِ أسۍ وَنان دس بستہٕ پنٕنۍ اَتھٕ گُلۍ گنٛڈٕنۍ یعنی بنٛد گژھُن تٔتھۍ چھِ أسۍ وَنان بستہٕ بستہٕ گژھُن بہٕ ہسا گوٚوُس بستہٕ بہٕ ہسا سپدُس بنٛد بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ دوس اَسہِ وانی توصیٖف صٲب یِمو چھُ 4 لفظ لیکھمٕتۍ گۄڈنیُک لفظ چھُ یِمو لیوٗکھمُت آگوش آگوش چھُ أسۍ وَنان بالکُل پہلوٗ یتھ أسۍ وَنان چھِ یا کھۄن یا کۄچھِ منٛز یُس زن اتھ دٲیرس منٛز چھُ یِوان مٲنِو تُہۍ سانہِ کھۄنہِ یُس زن أنٛدۍ أنٛدۍ تھوڑا بہت دٲیرٕ چھُ أتھۍ دٲیرس چھِ أسۍ وَنان آگوش بالکُل قریٖب پننِس مٲنِو تُہۍ تتھ دٔلِس نِش یتھ أسۍ وَنان چھِ تٔتھۍ حصس چھِ أسۍ وَنان آگوش تہٕ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ بیٛاکھ لیوٗکھمُت پرکاش پرکاش تہِ گوٚو گاش مِثال دِمہٕ بہٕ سوٗریہِ پرکاش آفتابُک گاش چندرٕ پرکاش زوٗنہِ ہُنٛد گاش یِتھے پٲٹھۍ پرکاش چھِ أسۍ وَنان گاشس تہِ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ بیٛاکھ لفظ لیوٗکھمُت حالانکہِ مےٚ توٚر نہٕ یہِ پوٗرٕ فِکرِ کینٛہہ البتہ یہِ مےٚ پرُن توٚر یا یہِ مےٚ سمجھ آو تمہِ حساب ونہٕ بہٕ اتھ لفظس معنے دشہِ بُز اگر تۄہہِ یِہوے لفظ چھُو لیوٗکھمُت دشہِ بُز یہِ چھِ ونان 10 نرِ کٔرِتھ یُس زن شنکر بھگوان سٕنٛز موٗرتی چھِ یا شکل تٔمۍ سٕنٛز چھِ یا یُس زن 10 نرِ کٔرِتھ بھگوان چھُ شنکر بھگوان تٔمسٕے چھِ ونان دشہِ بُز یا تٔتھۍ چھِ ونان دشہِ بُز البتہ اگر تۄہہِ بدل کانٛہہ لفظ آسہِ تتھ ہیٚکہِ بدل معنے تہِ ٲسِتھ مثال أسۍ چھِ ونان دیٖشہِ دیٖشہِ اگر آسہِ دِش چھِ أسۍ ونان طرفن شدیٖش یِتھے پٲٹھۍ یہِ مےٚ سمجھ دشہِ بُز تتھ چھُ معنے 10 نرِ کٔرِتھ شنکر بھگوان بیٚیہِ چھُو تۄہہِ بیٛاکھ لفظ لیوٗکھمُت سگُن سگُن چھِ أسۍ ونان سگ دِنس کُنہِ جایہِ آب دِنس یتھ کٔنۍ زٔمیٖنس چھِ أسۍ آب دِوان تتھ تہِ چھِ أسۍ ونان سگُن بیٚیہِ چھُ اتھ بیٛاکھ معنے مثال یہِ آسہِ تصورس منٛز کہِ کانٛہہ چیٖز یی سٲنِس خیالس منٛز ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز یی تتھ چیٖزس تہِ چھِ أسۍ ونان یا تتھ خیالس تہِ چھِ أسۍ ونان سگُن امہِ مٔزیٖد تہِ ما آسٮ۪س کانٛہہ معنے مُمکِن چھُ بیٛاکھ دوس چھُ اسہِ یژھان زانُن یِمن چھُ ناو ملک تہامی یِمو چھُ لیوٗکھمُت اشکہِ مجازی تہٕ اشکہِ حقیٖقی یہِ کیٛاہ گوٚو یا اتھ پٮ۪ٹھ ترٲیتو روشنی اشکہِ مجازی چھُ مجاز چھِ یتھ ونان سٲرسٕے یہِ آسہِ نظرن منٛز چھُ یِوان یتھ سٲرسٕے چھِ ونان مجاز تہٕ بیٛاکھ گوٚو اشکہِ حقیٖقی یتھ أسۍ ونان چھِ خۄداے سُنٛد عشق یا خۄداے سُنٛد محبت تٔمۍ سٕنٛدِس محبتس منٛز گِرفتار گژھنس چھِ أسۍ ونان عاشق یا عاشقہِ حقیٖقی تہٕ بیٛاکھ یُس ظٲہری حُسنس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان عاشق تٔمِس چھِ أسۍ ونان عاشقہِ مجٲزی یا تتھ عشقس چھِ أسۍ ونان عشقہِ مجٲزی بہٕ تہِ سمجھاو یِتھ پٲٹھۍ یِم چھِ دۄشوے عشق کران اکھ بہتریٖن کٲم سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ سمجھاونہٕ خٲطرٕ عشق چھُ انسانس کران یعنی سۄ کل گٔنراوان انسانس چاہے سُہ ظٲہری آسہِ یا حقیٖقی عشق آسہِ خۄداے سُنٛد عشق آسہِ یہِ چھُ انسانس صرف متوجہ کران پننِس معشوقس کُن اگر أسۍ ظٲہری عاشقی عشقہِ مجٲزی نِمو تتھ منٛز یُس عاشق چھُ آسان تٔمۍ سُنٛد سورُے دیان چھُ آسان پننِس معشوقس کُن یعنی أمِس چھُ سورُے مٔشِد گژھان یہِ چھُ بازے پنُن مول موج پنُن گرٕ بار تراونہٕ خٲطرٕ تہِ تیار گژھان أمِس معشوقس پتہٕ أمِس چھُنہٕ أمِس معشوقس ورٲے بیٚیہِ یِوان بوزنہٕ یعنی أمۍ سٕنٛدۍ سٲری زوٚن چھِ یِوان باقیو چیٖزو نِش پھیٖرِتھ أمۍ سُنٛد زوٚن چھُ أمۍ سُنٛد ذہن چھُ آسان فقط
أمس پننس معشوقس کُن یہِ چھُ آسان صرف وٕچھان أمسٕے ژھایَن تہٕ گرٛایَن یا یُتھُے اگر یہِ نظرن تل دوٗر چھُ گژھان أمۍ سٕنٛدِس فراقس منٛز چھُ آسان ؤنۍ دِوان یعنی یہِ چھُ اکھ تِژھ کٲم کران یہِ چھُ أمِس باقٕیو غلط کامیو نِش ژٹان یہِ چھُ أکسٕے کامہِ پٮ۪ٹھ روزان بالکل مستقل یتھ أسۍ ونان چھِ أمِس چھنہٕ باقین چیٖزن کُن زیادٕ رغبت روزان یِتھ پٲٹھۍ أکِس عام انسانس رغبت چھِ روزان یعنی سُہ چھُ ہُمیُک تماہ تہِ کران ییٚمیُک تماہ تہِ کران أمِس چھِ تِم چیٖز صاف گژھان أمِس چھُ اکوے تماہ روزان سُہ چھُ روزان أمِس صرف پنُن معشوق بہٕ دِمہٕ مِثال یِتھ پٲٹھۍ زن زُلیکھا چھِ اَسہِ مِثالن منٛز یِوان ورتاونہٕ سۄ ٲس تٔمِس حضرت یوٗسفس سٮ۪ٹھاہ عاشق یعنی سۄ ٲس پتہٕ اتھ حدس تام تٔمِس عاشق بنیمٕژ تٔمِس اوس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز یِوان بوزنہٕ یوٗسفٕے یا یۄس تہِ سۄ کتھ ٲس کران سۄ ٲس تتھ منٛز انان یوٗسف مِثال اگر سُہ دُکاندارس ٲس گژھان چیٖز ہیٚنہِ سۄ ٲس تٔمِس دپان یہِ یوٗسف کۭتِس چھُے پتہٕ ٲس تِمن دُکاندارن یا تِمن لُکن تہِ ٲس پتہ یہِ چھِ مٔژ گٔمٕژ اتھ عشقس منٛز پننِس محبوٗبس پتہٕ تہٕ تِمن اوس پتہٕ فِکرِ تران أمۍ سُنٛد غرض کیٛاہ چھُ یعنی سۄ اگر سٕژس ٲس گژھان مےٚ چھُ لاگُن یعنی بٹُن لاگنہِ سۄ ٲس تٔمِس سٕژس ونان یہِ یوٗسف لاگتن یتھ یوٗسفس یعنی یہِ بٹُن لاگتن یتھ جامس سۄ ٲس تتھ تہِ ونان یہِ یوٗسف لاگتن یتھ یوٗسفس یعنی أمِس چھُ آسان پتہٕ صرف تہٕ صرف پنُن معشوق نظرن منٛز پننٮ۪ن خیالن منٛز أمِس چھِ باقٕے خیال آسان مۄکلیمٕتۍ یہِ چھُ ظٲہری حُسنس کمال یعنی ظٲہری عشقس یتھ أسۍ ونان چھِ حُسنِ مجٲزی اتھ منٛز تہِ چھُ یوٗتاہ کمال یوٗتاہ تٲثیٖر تہٕ وۄنۍ ییٚمِس وۄنۍ عشقہِ حقیٖقی آسہِ تتھ کوتاہ تٲثیٖر آسہِ یعنی سُہ کوتاہ یعنی سُہ چھُ پتہٕ فنہٕ کِس درجس پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کان وٲتِتھ یُس زن خۄداے سٕنٛدِس عشقس منٛز غرق گژھِ پتہٕ ییٚمِس زن بالکل وصل حٲصِل گژھِ پننِس معبوٗد سُنٛد تہٕ سُہ کوتاہ گِرویٖد بنہِ تٔمِس پننِس محبوٗبس وۄنۍ چھِ اکٲے فرق اتھ ظٲہری عشقس تہٕ عشقہِ حقیٖقیس کیٛاہ فرق چھِ اتھ بٔڑ فرق سۄ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یُس زن ظٲہری عاشق چھُ آسان یتھ أسۍ ونان چھِ عشقہِ مجٲزی یُس زن تمیُک عاشق چھُ آسان اگر تٔمۍ سٕنٛدِس معشوقس بیٛاکھ نفر چھُ وٕچھنٕچ کوٗشش کران أمِس عاشقس چھُنہٕ برداش گژھان یا اگر بیٛاکھ عاشق تٔمۍ سٕنٛدِس محبوٗبس تعریٖف چھُ کران ییٚمِس چھُنہٕ سُہ برداش گژھان یعنی أمِس چھِ سُہ رِش ہِش گژھان تٔمِس سۭتۍ یعنی أمِس چھُ باسان یہِ مٲنِو تُہۍ مِلکِیت ہِش پنُن معشوق یہِ چھُنہٕ یژھان بیٛاکھ گوٚژھ مےٚ اتھ شریٖک پیوٚن یعنی بیٛاکھ گوٚژھ نہٕ میٲنِس معشوقس عاشق بنُن یِہے یٲژ چھِ اتھ منٛز خٲمی عشقہِ مجٲزیس تہٕ عشقہِ حقیٖقیس منٛز عشقہِ حقیٖقیس منٛز یُس زن معشوق چھُ آسان عاشقس تٔمِس سٕنٛدِس معشوقس اگر کانٛہہ بیٛاکھ تہِ چھُ تعریٖف کران تہٕ سُہ عاشق چھُ خۄش گژھان زِ میٲنِس معبوٗدس میٲنِس معشوقس کٔرۍ ییٚمۍ تعریٖف اکھتُے چھُس یہِ پوش وۄتھراوان مسند سجاوان یِتھ پٲٹھۍ یِہے یٲژ چھِ اکھ بٔڑ ڈفرنس عشقہِ حقیٖقیس یا تٔمِس عاشقس ییٚمِس زن عشقہِ حقیٖقی آسہِ تہٕ بیٚیہِ تٔمِس عاشقس یُس زن مجٲزی حُسنس پٮ۪ٹھ گِرویٖدٕ چھُ آسان گوٚمُت یعنی تٔمِس تہٕ ییٚمِس منٛز چھِ یِژٕے یٲژ فرق ہُمِس چھِ رِش گژھان باقین ہِنٛد سُہ چھُ دُشمن تہِ ہٮ۪کان باقین ہُنٛد بٔنِتھ اتھ پٮ۪ٹھ سُہ چھُنہٕ یژھان میٲنِس محبوٗبس گوٚژھ بیٚیہِ کانٛہہ وٕچھُن یا أمِس گوٚژھ بیٚیہِ کانٛہہ حِصہٕ در بنُن اتھ میٲنِس عشقس گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ سٲتھی بنُن تہٕ مگر یُس زن بیٛاکھ عشقہِ حقیٖقی وول چھُ آسان تٔمِس اگر 50 نفر لچھ نفر تہِ سۄمبہِ تِم اگر سٲری أمۍ سٕنٛدِس محبوٗبس تعریٖف کرن یا أمِس یژھن پنُن بناوُن ییٚمِس چھنہٕ تمہِ سۭتۍ فرق پیوان یِہے یٲژ چھِ اتھ منٛز فرق یعنی یِتھے پٲٹھۍ اتھ چھِ واریاہ مِثال دِژمٕژ سمجاونہٕ خٲطرٕ عشقہِ حقیٖقی کیٛاہ گوٚو تہٕ عشقہِ مجٲزی کیٛاہ گوٚو البتہ یُس یہِ عشقہِ مجٲزی وول چھُ آسان یہِ چھُ بالکل صاف آسان گوٚمُت صرف امہِ رِشہِ ورٲے تہٕ اگر یہِ چھُ پتہٕ ہٮ۪کان عشقہِ مجٲزیس کُن کوٗشش کٔرِتھ یا یہِ اتھ کُن یِوان چھُ أمِس چھنہٕ تیٖژ محنت لگان پتہٕ
यीसा आम इंसानस मेहनत लगान यह अशकी हकीकी हासिल करनस मज हमिस तीज यानी अमिस तजुर्बा आसान अमुक गोमुत बेन अमिस यह ज़ादगी मोकलेम। तो यम मुख्तसर कह सवाल यम नशस्त खतर चरमत तो उम्मीद करान कुन हदस तम तुह बराबरी आम सान जवाबन सत तो हरगा अत मज कह कोताही रोजम तथ गि दरगुजर कर। तो बे कोर मे गोडनथी अर्ज अगर सान खोत बेहतर जवाब कुन सवाल तुह निश सह सोजान लिखित देव सानिस इल्मस मज त गि हुरियर तो रोजो तमि खतर तुहुंद सठा शुक्र गुजार। तो हमो तेल अजकिस इजाजत नव सवाल तो तिमन हुंद जवाब हेत सपदो इंशाअल्लाह बे तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। दियो तोतान इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।